Jing yo lit isi benta jo final track po Bangalore kadai ba kajing kersian jo ime namar hakutu kipor ngi hab nang le final track hab anlut hi nalade bat mentang non kam show anlut kila tip hi maki na dong sedang nanti na po Bangalore tu ngila sajen nanti na pulo ban ngila poi ke message bangin nila kai stisha Bangalore ba habli final trial kadai ha u khatpa khat khandai apong tenang tu deru habnai ba nikong niale antung ngila le kai bai bat ki we ki steer ki wan sim bantalang tu baki dalang bangi tengila peni ya ta kasap ka ba ngi banga ni le kai sti ma ban ni don kata ka jing ngi ba ni duai pleru ban ai ni ta kasap ke bangin le kai ba hantu ngila dep ka jing le kai na sti trial ti one final dan ngila on pai ha kalai po teri pat ngi yo ka result ken ba nisha select haka boka junior kakam yele kai hakipor ki bakham manswa kadai tang kakam kilan met henry hagine ki singi ki bamantapat kadai kakam ka bapenyo ya kakamai kaji badru kakam ka bapen paunam yala de badru ka bala ban bsa bat ban pendap penbiang yala ka yeng kasem naki nyongut ki khna jonga jala meghalaya ki bala yo ban lechim banta ha ka final trial jonga boka junior school india kabadon ha ka jala karnataka hanong ba bangalore kabadon ru kajingete bat kari Argentina kaba unong ilekai babananam jong perthai Maradona uju ilekai teng menswa na kite ki nyongut kirang ilekai jong jala meghalaya arngut kirang ilekai football ki de napo ribhoi district ki bakanthup yau donbok lang maulong ubadei ukhun jong iba Agustin Kharpuli badi kong saralin maulong na kasunong umtro umsning ubaladap khat rius nem karta bad ubadang pule ha ka class 11 ha umsning higher secondary school bad Christopherus malngyang ubadei ukhun jong iba Aropel Dhar badi kong saralin malngyang na kasunong bhoirembong ubaladap khat rius nem karta bad ubadang shong ha ka class 10 ha ka school secondary school Menta kasngi nagaliang jong ka Ribhoi District Sports Association RBDSA kala ai da kachingkur khu kurdo ya kini ki khna haswa bakin mi nala ka jong ka jala banlet cha ka jala Karnataka kila pentip ru ba anda kila poisha ka tege jaka kinha ban shong pen kerpang shwai la de ha ka quarantine center na ka daw jong ka jingpang COVID-19 nakaliang jong kini ki nongilam ka RBDSA kila penpau ya ke jingsong sarong banyu i ya ki khun jong ka Ribhoi District kila nang kiu bat kila nang wanra ya ka nam ka burom omtang ya ka district Henry ya ka jalahi barok kawai kila ya thuru balai shai ka sngi kinmi da ka lingsu nya ka por arbaje no phai sngi na Guwahati ha ka ne ka sngi nakaliang jong ka RBDSA laidon lang na du president uba RB Shadap senior president uba GS Shadap uba Dipshan Runtathyang uba deu secretary uba FA Singkali uba deu treasurer bat uba Joblin Sten uba deu joint secretary kate kanhun laidon langru ki bahayeng hasem jong kite khana ile kai football idon ka jing so men bokra ha ne stem kum ki official jong ka Ribhoi District Sport Association har banglala ban pendep ya kene program ke barit ya ke bani layakren akan standing committee ke beladap bagi dong arut ki kena samla na kene dong Ribhoi jungi iwe de na iwe de na umtro na de Christopher Malngyang banam umtro de ba donbok lang maulong ini ki kena kila sya jid banyo ban tibet syaka boka training school ha Bangalore kene kalau buram ya ka district jungi hukum ka RBDSA ni kwa manusia dan bentalang batki la kajing yarap kolong gabarit hindre ni ai kajing kitbok kitweng ya kini kisamla arngut bat ya kajing kesem kujungki baki nang la ban lek syakata kejaka pentibit hakamet pokok bukia badru baki nang la ban pentibit susu yala de akin pau ha kajila kai kubor nak benta kejungki simet kajing kesem kejungki keburom jong ka district ke jongi kunjo ka RBDSA hapo kene kesnem ngim semla men organize ya ki week ki sport activities na daw kolong na kane ka khlam penrei ki affiliated club ki badan baro bat ni minta ni kerpa di ba pinyasya bat ni kini ki kambaro ki bangide ban pendep manta kesnem ngi hapsange nama ka sorkar hi kampat sya yangi dan dalam kut kini kay barang ngila ya penbayro hakane ka komite ladap bangin sedang biang ya ki aktivitas baro dengan ngi skam ba ublay
penduk ia bagi butuh bahagi jungi bagi klub ki bayar domkan bani baro ya syalang aku mengilam pendak ia kena cuma apa jangan Islam dia daja bagi mio hak ni Islam ban pen dep ia kini ki kam ki badang sateng min kula rahmat jogi bangin pendap akan Islam kemasawan lane hak no ko ba kene ko percaya Iban pa ako sungo ya ni baro lang kita hane official ini nadu senior vice president general secretary treasurer nang joint secretary ini balai wan akan yang lang berit pengilap burung yang kena arun batu boleh long lembat ni nak benta kan dia persang akan step kublai